kabukiran, ilugsong galing tanan sa kapatagan, aron palipay sa mga katauhan. Ang kabos among katawan, laylay kalipay ning panahona, magmalipayon kita karon, kitang tanan sa gihapon. Paglaylayon ta la 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 la. Paghandumon ta sa kahit saan ang manunubos among katawan, laylay kalipay ning panahona, magmalipayon kita karon, kitang tanan sa gihapon. Paglaylayon ta la 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 la. Paghandumon ta sa kahit saan ang manunubos among katawa, laylay kalipay ning panahona, magmalipayon kita karon, kitang tanan sa gihapon. Okay, Merry Christmas. Makita yung bugas ko ha. Makita. Yan o. Sus naunta na yung bugas ba, pero karon t-shirt ra. So, okay na, nalipay ka na. Sige ha, salamat ha.